Идет впереди такой муж. Idzie z przodu zawsze taki mąż. Видно, что очень важный человек. Od razu widać, że bardzo ważny człowiek. А сзади есть такая жена. A z tyłu za nim idzie taka sobie, Потухшая. taka przygnębiona żona. Как у вас дела? У нас в семье все вот так. Jak u was? U nas w rodzinie jest wszystko ok. А я говорю, я не тебя спрашиваю, отойди. A ja nie ciebie, mężczyzno, pytam. Ty odsuń się, ja do kobiety zwracam się. Do żony. Навіть даже не смотрю, не звращам się, а я хочу посмотреть на твою жену, и я буду знать, как у вас дела. Nawet nie zwrócić się, tylko chcę popatrzeć na twoją żonę i już będę wiedział, jak sprawy się mają. Потому что для женщины самое большое счастье – это семейное счастье, и у нее на лице все Dla написано. kobiety największym szczęściem to szczęście rodzinne. I to szczęście rodzinne, ono jest wypisane jej na twarzy. И если его нету, то это тоже написано. I kiedy brak tego szczęścia, to też to napisano na twarzy. Ну, И в семейной жизни задача мужа W życiu rodzinnym zadaniem męża сделать счастливой жену, uczynić szczęśliwą żonę. а задача жены A сделать счастливой мужа. zadanie żony uczynić szczęśliwym mężem. Потому что семья – это служение друг другу. Dlatego, że rodzina to jakby posługiwanie jednym drugiemu. Если каждый будет думать только о себе, Kiedy każdy będzie о себе, myślał tylko o sobie, счастья не будет. szczęścia nie będzie. Если вы действительно хотите быть счастливым, начните думать друг Kiedy о друге. rzeczywiście chcecie być szczęśliwymi, zacznijcie myśleć o drugiej osobie. И даже если та вторая еще не получила этого откровения, I nawet начните kiedy na ten temat ta druga osoba jeszcze nie otrzymała objawienia, wy ze swojej strony zacznijcie to czynić. Так. и вообще, для чего вы выходили замуж и женились? I w ogóle, po co wychodziliście za mąż i żeniliście się? Я вам, Stworzyć rodzinę. я вам скажу, неправильный ответ. Ja wam powiem, niewłaściwą odpowiedź. Чтобы сделать свою половину счастливой. Żeby uczynić swoją tą drugą połowę szczęśliwą. Чтобы ей с вами было лучше, чем без вас. Żeby jej, tej drugiej połowy, było obok was lepiej, aniż gdyby było sam. И так само касается как мужа, так I to dotyczy jak męża. И скажу вам, что И счастье помнишь, семейное, оно Że находится szczęście rodzinne, очень близко. ono znajduje się bardzo blisko. Марк, протяни руку. Marek, wyciągnij swoją rękę. Вот твое счастье. Oto szczęście twoje. Далеко? Daleko, Близко. Близко. blisko. На вытянутой руке. Na wyciągnięcie Нам нужно только повернуться nam trzeba tylko Dziękować. и сделать шаг вперед. i uczynić krok do przodu. Мы можем говорить очень долго. Możemy mówić bardzo długo, Но На сегодня мы заканчиваем. ale Давайте myślę, że помолимся. na dzisiaj na tym zakończymy. на этой ноте, Na tej nutce skończymy. чтобы вы поняли, что счастье близко и нужно повернуться друг другу лицом. Żebyście zrozumieli, że szczęście w rodzinie jest bardzo blisko i potrzeba tylko powrócić się twarzą. Так, важно ваш. Stamy twarzą w twarz. А если не хватает сил, черпайте их у Бога. A im kiedy brakuje siły, Zaczerpnijcie. zaczerpnijcie ją od Boga. Аллилуйя. Аминь. Amen. Давайте помолимся. Можно, да, пастор, сейчас? Pomodlimy się jeszcze. Можно говорить не переводить. No, tłumaczyć modlitwy nie będziemy, dlatego że modlitwa to jest, Я думаю, все и так. myślę, że wszyscy i tak rozumieją, to jest Когда кто рядом имеет жену, возьми ее за руку. proponuję, kto ma obok siebie żonę, to weźcie ją za rękę. Niekoniecznie twoją? Это будет ваше первое начало. To będzie wasz początek iść na to spotkanie jeden do drugiego. А у кого зараз обок нема менеджа, то духовно за ринку. Albo żony.
Кому нужно исцеление обрезание, кому нужно обрезание, это обрезание. Кому нужна помощь, это помощь. Я даю всех этих людей, которые ты единственный, который может все это делать. Ты единственный, который может помочь, Господь, выйти из любой ямы, Господь. Я воздаю свое священное славу, открывай сердца, обрезай и исцеляй. Все, что ты начнешь, я прошу тебя, Господи, доведи все до конца. Всем, кому нужно, Господь, измениться, помоги им измениться. Не помогай никому изменить свою половину. Помоги измениться тому, кто это хочет, кто в этом нуждается. Я воздаю тебе всю честь и славу. Благодарим Тебя, Господь, что Тебе не безразличны наши семьи. Благодарим Тебя, Боже, что Ты всегда готов помогать, что Ты всегда имеешь открытые уши для наших молитв, Боже мой. Я просто прошу Тебя, пускай каждый из здесь стоящих еще больше приблизится к Тебе, еще больше находит в Тебе силы. Если кто-то устал, если кто-то уже устал молиться, устал бороться, Боже, дай эти новые силы. Влей просто новой живой воды, Господи, чтобы мы никогда не оборачивались назад, чтобы мы смотрели только на Тебя, Боже, чтобы видели поддержку в первую очередь в Тебе, мой Господь. Благодарим Тебя, мой Бог. Благодарим Тебя, что Ты всегда наша скорая помощь. Слава Тебе и хвала. И благословляем каждого, кто сегодня пришел, кто посвятил это время, кто принес эту жертву времени, Боже мой. Я верю, Боже мой, что каждая жертва, она оплатится Тобой, мой Господь. Жертва времени, жертва всего. И просто пускай в эти сердца войдет Твоя милость и благодать еще больше. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Я ще нам також просьба, będziemy modlić się, czekamy przez Chrystusie, żeby tak być błogosławieństwem dla nas, prawda? My chcemy być błogosławieństwem dla nas, to teraz błogosławimy, krótko zwiał, nie? Zwiał, powiedzmy, jak upuszcz, bez względu rzecz będziemy modlić. A potem nie czekaj tak szybko, jak ogłoszenie mam fajne. Pan Jezu, Ciebie z całego serca błagam. Przez nasz Pan, Król, jeszcze raz Bogu do Ciebie Król zwiał. Pan, Ty znasz Pan każdego serca obecnie. Dziękujemy za Twoje słowo do każdego z nas. Dziękujemy za ich życie. I my, Panie, jak Twoje dziecko, jak Kościół, prosimy Cię o wyciąg, abyś chronił, abyś błogosławił, abyś wybrał wyciąg światłości, sztormu ziemi. Pan Jezus Chrystus, jest drogi dla każdego z nas. W imieniu Jezusa Chrystusa prosimy Cię Twoje prowadzenie, Twoje błogosławieństwo, życie duchowe, małżeństwo, rodziny, materialne, wszystko, co potrzebują Twoje dzieci, abyś wszelką chwałę dla Ciebie, Panie, ogłaszamy i prosimy Cię, Panie Jezus Chrystus, abyś tak było, abyś chwała dla Ciebie Królu i zwycięstwo i radość dla nich, a jeżeli dla nich to dla nas, abyś chwała dla Ciebie Królu w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Niech Was Bóg błogosławi.